Ibihe byiza mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi, ngende hano ngo mbagezeho amakuru agezweho aka kanya, aho Repubulika Demokarasi ya Kongo yafunguye ikirego mu rukiko mpuzamahanga irega u Rwanda. Ese ibyo ni ibiki? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Niba uri mushya hano kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza udukurikire umunsi ku wundi n'inkuru dushyize kuri iyi channel ugizibona mu ba mbere. Amakuru aravuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC yajyanye u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ irushinja uruhare mu bikorwa ivuga ko bimaze imyaka 30 by'ihohoterwa n'ubwicanyi mu burasirazuba bwa Kongo. Mbibutse ko Repubulika Demokarasi ya Kongo atari ubwa mbere ireze u Rwanda. Muri 2006 nabwo yafunguye ikirego ku Rwanda, ariko biza kurangira urukiko ruvuze ko rutabasha kukiburanisha. Guverinoma ya Kongo yashikirije ikirego ICJ kuwa gatanu ishinja Kigali ko ifite uruhare rutaziguye mu bwicanyi bwimura abaturage ku gahato n'ibindi byaha ndengakamere bimaze imyaka myinshi bikorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo ikavuga ko mu itangazo ryayo rero ICJ yemeza ko yakiriye ikirego cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga ko kirebana n'ihohoterwa ryitirirwa u Rwanda kuva mu mwaka w'1996 kugeza ubu. Mu kirego cyayo Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga ko ibyo byaha byibanze ku Bahutu bari bahungiye muri Zaire, ubu ni Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ariko kandi Kongo ivuga ko n'andi moko y'abanyekongo arimo Abanyindu, Ababembe, Abarega, Abanande, Abahunde n'Ababashi nayo yagizweho ingaruka. Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo rero ikakomeza ivuga ko abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu bahuye n'ubwicanyi bw'indengakamere, kwicwa nta rubanza, iyicarubozo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kwimurwa ku gahato ndetse n'ivangura. Ivuga ko imibare yabo ari indengakamere. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo itsindagira iki kirego isa nkaho irimo irashirisha mu Rwanda, ivuga ko ibyo byose byakozwe n'ingabo z'u Rwanda. Icyo kirego kigakomeza kivuga ko ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro, ihuriro rya M23 AFC na FDL, Alliance of Democratic Forces of the Liberation of Congo Zaire, iyo niyo bita FDL, yakoze ibikorwa bya gisirikare binyuranyije n'amategeko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Kivuga ko ibyo bikorwa byibasiye inkambi z'impunzi, imidugudu n'imijyi, bikomeza no mu ntambara ya mbere n'iya kabiri ya Kongo kugeza ubu. Leta ya Kongo ivuga ko ibyo bikorwa by'ubwicanyi, byo kwimura abantu, byo gufata abantu ku ngufu, ibikorwa bibi byose nyine AFC M23 AFDL sinzi niba nayo ikibaho, ibyo bikorwa ngo biracyakomeje n'uyu munsi. Uyu munsi ibyo bikorwa biracyakomeje. Urumva abanyekongo baracyahura n'ibyo bikorwa bibi, niko Leta ya Kongo ivuga. M23 wafashe imijyi ikomeye harimo umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu mu ntangiriro za 2025, bituma abaturage ibihumbi n'ibihumbi bava mu byabo ndetse bigasubiza inyuma imyaka myinshi y'intambara zo kubaka amahoro. Iyo ntambara yagaragaje ko ibiganiro by'amahoro biheruka kuba mu masezerano yasinywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasinywe muri Kamena 2025 ndetse n'agahenge gashyigikiwe na Katari, nyuma yaho bitashoboye guhagarika imirwano. ni ukuvuga ngo amasezerano yasinywe muri Amerika n'agahenge gashyigikiwe na Katari ngo ni umuhuza hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo. Ibyo byose ntabwo byigeze bibasha kuba byahagarika imirwano mu burasirazuba bwa Kongo.
Kongo. Ubu tuvugana uyu munsi leta ya Kongo irimo irarasa iminembwe mu misozi ya Minembwe ahatuye Abanyamurenge. Intambara irakomeje hagati ya M23 twirwaneho, ubwo bahanganye n'ingabo za Kongo, Abarundi ndetse na babarwanye bahoze ari inyeshyamba birwaga bambura abantu abo bita Wazalendo. Bafashe abo bantu bose babumbira mu kintu kimwe cyitwa Wazalendo. U Rwanda rwakomeje guhakana ko rushyigikiye umutwe wa M23, ahubwo rukavuga ko u Rwanda ruvuga ko rudashyigikiye M23, ahubwo ibikorwa bya M23 ari ukwitabara kuri FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu mwaka wa 1994. Kigali ishinja Kinshasa kwakira no gufasha uwo mutwe mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo ibihakana. Repubulika Demokarasi ya Kongo ihakana gufasha FDLR, kandi FDLR iri ku butaka bwa Kongo, ifite intwaro ndetse rimwe na rimwe igigaba n'ibitero ku Rwanda. Impuguke z'umuryango w'abibumbye ndetse na guverinoma zo mu burengerazuba bw'isi zivuga ko zibona ibimenyetso byinshi byerekana ko u Rwanda rushyigikira M23. Repubulika Demokarasi ya Kongo irasaba ICGR gutegeka. Ibyo ngibyo nibyo leta ya Kongo ishaka. Irimo irasaba urukiko ko rwategeka u Rwanda, gutegeka u Rwanda guhagarika ibyo yita ukurenga ku mategeko mpuzamahanga, ndetse ikanategeka ko hishyurwa indishyi zuzuye zigahabwa leta ya Kongo ndetse n'abahohotewe. No kuvuga ngo leta ya Kongo irashaka ko u Rwanda rwishyura abahohotewe ndetse ikanishyura leta ya Kongo. Sinzi iyo ndishyi uko ingana barimo barasaba, ariko ibyo ari byo byose urumva barashaka amafaranga menshi kandi afatika. Kugeza ubu nta gisubizo cyari cyatangajwe hagati ya Kigali kuri iki kirego. U Rwanda rwakomeje guhakana ko rushyigikiye umutwe uwo ari wo wose witwaje intwaro ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inshuro ya gatatu nk'uko nari nabibabwiye Repubulika Demokarasi ya Kongo igerageza kurega u Rwanda muri ICGR. Ikirego cya mbere cyatanzwe muri 2006 cyateshejwe agaciro nyuma yaho urukiko rwanzuye ko rutari rufite ububasha bwo kukiburanisha. Ngayo nguko rero, wowe ugomba kuba uri mukuru cyangwa ufite icyo ubiziho, ugomba kuba wari ufite ubwenge. Muri 2006 barega u Rwanda, n'uyu munsi 2026 bararureze. Tubwire muri komenti, ese Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite impamvu nyayo yo kurega u Rwanda cyangwa irimo irigiza nkana? Niba uri mushya hano rero, kugira ngo ujye ukomeza wumva amakuru nk'aya, kanda subscribe.